me see every be a tremu na this war power Mitio. Yakochi ni e pega bi wanted ache no yakonya no minister ne mpase Aga be no bi we figure idi ni Ghana ya panache no yakonya no ne mpase the minister ela make uri ya kase ya mebo go mehu yakonya nipa no e wa NDC minister mpase to be protect na se bi amako be bi no mako so NDC ni atwetu a enam se me malam nteme mami ntwetu me de na nche bi boto na me koto ye dey na de won parliamentarians do mo ko tena parliament na no mo yes ada no na ya de pa o my Ghana ana e ya de pa ma wiase o mo me kan grow enye se bia ye di politics e che no se ye di politics e che keke the politicians no ye both NDC MPP di o mo ko ye wa parliament no o mo ya de pa for Mama Kwaba Shonko ediba too much GHS so na watri mu Ghana for ate ahudwiri SM edi efi eye mashebe demu na busa form nim se sabla ewo mu no eye vetting period ate se no yedi approve appointees ministerial appointees amampeni eyi wo mo se wo mo emeda ministerial offices so na vet no akwa ma enkofo bi anka na yehwe nim se wo mo de wo mo ntimi MD vet no kra enko enim no se na wo metimi akonu ama enu nti no ye minority caucus wo mo ewo vet no emu anase wo mo ka vetting committee no ewo no se ada wo mu baako wa resign na mepa edi ache member of parliament edi Emma North Tongu constituency honorable Samuel Okujetu Ablakwa se dey wa resign na hu sem de aba bebre echire enkofo kasa na upemu etie nti no ye ntwa ye homra ye ba meka nsem a kire misanso emamo akwa basonko biem na se ne de nkomo no ebekoyie na tese nsem ne yetimi akire mu ye biem nti no ya to nsa ede afre NPP amanyoko no wo mo communicator ba ko awo o kan ko center meche malam fari bo ameni ma no akwa basonko malam mo akwa ba amen eze bibi aboko de ile malam afi ye nshem dia is slow that de mintan shia sa my busy na some buy na o de sike no bi ba ma buy na ba power o jimi nya me dey say de na wunya me meti information ase na malam o de say na abe u twem krampa na to say wa twa to say ama me fa hambo over ha malam ana ma ba power la me fa dey me na my na me no wa o ye to ba me no wa o nya he ze de be hia e de radi ase say enempo yetimi hia na malam sana no bienhwe efi da ye to aba na eye electoral commission kinkan abandon de ho sunsun so beto appointing Ghana ha nipa adwuma mu kesne ha eheja because for the first time in history yenya eye parliament apai amenekom yenu major political parties were Ghana NDC ni NPP will be enya muchefa pepe 137 nentina tesa amount for to say this time around there and some of the cost no be dey rough bibia be no credi pepe yo and the cost now so I got to be expectation about from Esan say vet no say na so na ko wie ni Mr. Samuel Okujetu Ablakwa ni resignation no na de cost nya no je kakra na betimi aka fa ho yo me da say mada etiefo ni ahwefo nyina na mada obi ase etosumi no mada omampani na nkasa ase ne na bedi echiri MPP ni na executive so nyina mechobia ambeje osopa na okukuruku na nkasa aye nyankopon twede ampo a oni ye maya hode e betena ha no ono na ase dade ehu se de ebesi aka no etede nyina no yeda na ase ampa yo ubisa me nsamba akome no Mr. T NDC supporters are no muye dede say adene ma yenya 137 na fedi ye koto aba na anase ye kwa convert dipa na nipa timinya aba bebre ya ni nipa we fi say ye ko speaker no akwanda so ne fa so speaker lenya 137 no go nya 138
say no dey na te say e ba ne say no konya 138 na MPP e konya 136 o say na SMPK bi wo rumors bi wo say MPP for ni bi na MPP for ni bi na ma bre okay yeah MPP for your demonstration da bi man ko demonstration about what bia no e say ni party mu say enye de wadwe ye o na ye de o to aba na adwe ye no sa e go do about isusu ye so me say ehun say o mu ye say ti e do about wo ha o enye de wadwe ye o okay wo na wo expect say e beto ama ana say wo expect say e be outside no e sana wadwe ye o de iweni emba ne sa ma emba ne sa ye ko to aba na mi nim say MPP ni ne benya speaker o sa yeah nim say ba o me say MPP ni benya speaker but ye ko ba ye no tio an ko 137 kwa o e ko 138 136 aba ne say ade say bibi ko so ni say bibi ko so sa na ma penalty sa omo do omo penalty na de ne adane na mu ye dede okay NDC supporters are no mu ye dede how akomsi e den bone pote no waye ese NDC for e ka kire yen bone a NDC for supporters na omo tie kire eye dede no omo kire bone a how akomsi waye so be ntwe bone a how akomsi waye so we complaining about her pa in previous time even before abato no enie bi oda ne di so oba ne mpeswa so no okuratuo ni de keka no o ma make na vetting period no ka say how akomsi okutatu enye o se wa po penni a o ye di kan me see emre bi atwa mu na NDC wo power mitio ye kochi ni e pega bi wanted ache no ye konya no minister ne mpase aga be no bi ye figure idi ni Ghana ye panache no ye konya no ne mpase the minister ela make udi ye ka say ya mebogo mehu ye konya di pa no e wa NDC minister mpase wo hye ni dem odi na sie wi wa ye hwe di pa yi obo bituo yeah obo bituo ni ye pe no ale ye ko si say awa komisi okutatu a enyana se nipa wo ho na opi ma me meti we na me mako totu na mako license ho because of say me pay me protection ti no aka chem se there bi na say hu obi a enkanya a yerim say ministers a wodon bebrebe tima obi but say wo dan na di wo yi wa bo dan na ba ya okoyi no abonte NDC for na mu kutia ye suma sa boys na NDC for suma bo ba ya o yi tuo ho no no mo bo no mu chesi how come si kan no e den na omukoye wa how come si kan no so mu botu o bebo a NDC for so pie meka so mo so mo boys ni ko botu o ma mi no pie no ni se bibi sa be si nti ono so wo ama na ho no pie obo ne ho enti ko nkan ni ku no so yo obanje yan twa ni egu no yanti ha de emre bi ona bokole nzawla ni nua epie be ka se sankori o se he opie be ka se omo de dipokunkum de de bia omo kum nipa sa yati kuma ya na ni si do power enu wajane abapire na odime magana okay o twese ndisi be ba no aba Ghana wajane Collins Dawda ni nua okay radio station obi eche nenga wajane okay ba pebe ne odime ma oso omo de bia omo kum nipa nenti de omo ye nti no omo ni ho kwan se o me sign me se me ti wey okay me se the NDC for city okay me a politician enti me ni kwan se me protect me ho ana me ni kwan wo kwan so be protect na se bia makọ bebi ni moku so NDC ni atwetu a enam se me ye malam nti me ma me ntwetu me de na nse bi boto me na me koto ye dai enya na ba tuo na me koto ewu ni so me koto tuo angasa because me nim say me eri bia me peso aso na me wo no yesu ban nie okay yesu ban nie de bia obete kaso a bibi esi de bia obete kaso esi ekum even and drakra ekum bi o kaso a ende no kre mebo a nipa na kokko yi sika wo si Africa ye boni tu o jisika ni dwane no kre na de na kaso a se me te kaso a me na mo me ho
to be a ready because we need a castle so many. Okay, why I could no our commission no one say the constituency no. That's a strategy I want. Huh? Tama Ghana card. The can culture castle ni pa ka krebe na be Ghana card. Don't wanna eba down ebe Ghana card. Because sign registration also. Don't wanna anti register castle. Police station say work castle nyina bi say police station na ajo. Baby anyo. Na sata no NDC candidate no. The mami say nkrani bai. Boss na woni omo na no. Na omo ti say. Omo ye rough ankasa o. Omo ye rough. Binin bebre. Omo ye rough. Mami me kan okran kire yo. Na ene na che say mami no why body ana. Nti no mo ni nyina so bia say. Omo ni nyina so. Ana na okoya okofa. Ambulance bag na wo be chama constituency di omo nka say mami no wanya de. Omo ye DJ. So ma di ajeje. Sisi so omo constituency me boa. Nse no de. Omo nka say akomisi wanya de nti omo fa na de enko e. Ese wo ye papa ba ko na wo ye boni bebre kra. Boni ni ye wo ye ma me no o tutu no oku ni pa. O tutu no gu fama bu so ono de ma woni shoot o se de be ya kola we omo mami o. Omo hu se me so ma ami mi hu. Okay. Ala wo kumo bi. Wenku. O te se ye so wo kum kotre. De wenku obi a. Na fi ade. Report bi amba se wo kum obi. Na fi ade. O tutu awo kum si na dwin da ho. Wonye obi a wa bodam o sebi. Onye obi a na wa bodam. O de efi ni de no kra so e de aba yewra honorable Ken Ofowiata vetting period no na woni ha say ya we tama ye de ato of vetting ya we nti na te say kopie mu abrochiman mu na nyame adom atimi assign ni chi aba no oba ya vetting no na amanfo do na eni woni de no so ono pa de Ghana say minority caucus ni tenase say wono you are proving as still finance minister dia na te say womu ni no kre because Osha NDC for complaints ahodo womu radio station programs omo koye womu kase bia corruption is womu ka be si Ken Ofowiata eso because ono minister of the finance enti eba ne sen na vetting aba ono emu etimi aba nyame ayi na domo ne nya wode atimi aba vetting na say na ya tutu na no bisa nsem ense mo bisa ni aso mo pekwan ehunu the front the bia wo fom ye na we ya no bidie mu na say enso so no meta bonte ya approve no no dey na kire say wo mu aka say wo mu kenya na atro no wo mu twa na be ka cho say abato wo mu se uti nchen a se de hu ni different no papa no nsema NDC fo ka nyina no no mo pagu ni hu fi baby ala mebwa NDC ni wa kwa mfana kokot yeah ekosi say enye nna say ya lopie ya pacho na ban na team me see NDC ni no mpia me pacho o be pacho enye court no de court direct o what the court rajo o free one no de court even what trauma o man penin kura e tro bi ba parliament see e impeach papa no Unim. Eniguase na ka NDC for. Eniguase. Na me ka chiro. Eniguase ka sie na ka omo. Omo papa ne ba vetting no. Tie papa no. Na dia mkra on need o. Sa travel allowance ya omo ka nyina won ji bi da o. Ifi na katua akora o de che Ghana. Honorable Ken Ofowiata. Me see ifi na katua o de che Ghana. Ebrebe no de bi. Na mi ya Na so okra tira vetting no. Oka we nyina oka we nyina nti wokaye no afei de mu ka kire mo nkwala no abomo so oka so wo de acha Ghana mo ko hwe press slip a de che no ya de etua naka e manage so u betua sika ma obi wa account so a press slip ho ala mo pay slip evidence am pass mo fe kire ko he the pay dia ma wo ye kika say travel allowance na dia de nyina wo dia che Ghana papa no che say wo no wa mande da wo ansa no wo ba Ghana wo be eduma ma Ghana wo wa mande da wo be bua Ghana keke I say na na kufa do wo di o ma no already na na kufa do wa ma o hwehwe
just o pese o ye big magana nso hu se wa ye bi o be se wonye bi magana na Ghana hu se wa ye bi any te se de e koso ne nti o mo betena ase na o mototo na na o kan we nyina no o mo bopusi na ma guy na ade tie ne nansa o pie ya no o pacho radio stations second for your town fa me born in cheme dem me tie se di buy born ya no MPP ni a me buy radio station ya meka but any interest wa ya papa so amenka o da obo ya papa ne yanka maybe me kura se me ba me be born in chiko no for your town sama na contractors no e su na de ade o mampani ka se ye ntua o kala de me kura me be kra bi me se o mampani se tua o ka o ti wa he dey Mahama o be kan Ada nene edu die se meka bi ema na ma be tena se na me twantro endisi fo na ngasa no mu ni bi o be ka kire o mo twitafo na nkofo do na ka se die koso ewo NDC for no wo minority caucus wo mo eka appointment committee for no ya kwa se wo mo ankase mu no wo mo betray wo mo party no because nyema empenifo mo approve you mo di party ni emunko for krapo me kan ko chekra national security minister say Yera Ken Dapa any ebiemso no Dominic Nitu honorable Dominic Nitu wo mo party say even abacho yi mu krampo no wo mo supporters wo mo hwere wo mo enkwa to say abato yi omo fighting for mo right so mo vote so yen counting ntino ye omo hwe omo nkwa no papa ya kro ya na so omo command omo instructions ma sa nkofo omo di omo say man ye and ebiem so no even to the point of swearing in to say akasakasa kakraba omo ntem as impenifo members of parliament omo di omo won metimi solve omo problems in between themselves no impenifo ya sa command ye ma ya soldier for gu omo ni ase I wa parliament ono ni nti eba ne sen na mpanifo etimi kwotena se tro mo so emoto so say okay ye tie na nim asem ye ma na akonya ase won san entro ne dwuma so ensan bre so to mo betray party ni NDC vote me kasa ni ti o egu omo ni ase e wa parliament wo gu omo ni ase o gu parliamentarians na me catch won na de wo parliamentarians do mo ko tena parliament na no mo yes ada no na ya de pa my Ghana ana the public wiase o mu men kan grow enye se bia ye di politics e che no se ye di politics e che akeke the politicians no ye both NDC MPP di o mu ko ye parliament no o mu ya de pa mo ma nya de pa kra one nya de pa no hwe as a parliamentarians mo nya de pa no why na se oba mo so e be stop mo me soja for na o mu wura parliament no me hu fo so bia o mo ye ewo no bi me kesi adai omo ba omo ko twa obiti o se ye nim se da bi o edu de a wanye me no ye frɛ no enu de police for ye enu de frɛ mu edu de a me no wanye frɛ no a police for na soldier for ana meboa police for ye di kan frɛ police edu me si edu de a ye frɛ hwan a soldier for that's right no parliament no that's handa no edu de I say omo na muti eso muti bem na samunsa enfa na samun ko police for na ya buru police for adwuma so sada no de na parliamentarians ne no na pusuja for na ba okra hu se de na parliamentarians ne piapia omo when na ba akoko di na ni soja adwuma so a no potuo o se wo ne right so be pia me soja ni na o pia no and when you do another day we be soja ni we dey do because of so many NDC ni and so MPP ni now we pia soja ni no ma enyamra me sada no soja for ne ma ho no na me say president ni ho vice ni ho speaker so enyam to abama na meboa no kwe na yen to abama sada no when we say okuta Ghana wa ka fa wa dwembra sada no president enyam so yes so ni ana meboa no kwe vice enyam so no kwe eni enyam so speaker of parliament and let's say IGP police penny
tie me kasa na me se eburu so a why na wo frɛ no se what the order na wo follow no eburu so na sa da no na eburu de wo ya kɔ frɛ ni ni o IGP ni police sa na nya IGP ni police nsɛm. Okay na de eburu baby a wadwen ene wo kɔ na se soldier for the green for na so bu. Okay me sa na wo mu bo no me sorry salute omo so bubu bu pa enti se ni ti o afro omo na omo ba ala se ba bi me fa ne se sa tam no e na ebi a inu so se me ba me fa ne se NDC ala se aruna juice na fro omo a na wa e bone de e ko so sada parliamentarians mo a sada na de omo ye ho na ye di guase e magana mai yo yen hwe eye ra o san ka se ba ko bi okay o ka se NDC fo yakoto aba ene ye prepra mo na NDC fo be kire se yakoto aba be ya pra mo na nu ya let my vote count ko ye tu obi eni o tu obi eni anita ni shosho be gina o ka se tomatoes ene odi go neni sa aya mu kai kai nsam ya da boy ni po wu boy yeah owu last year obi this year let my vote count me say ya 50 seconds every second sa you be police for nam come you could do sakato you do am say asalanda one now you do you do even sa traffic light you do ho and a command by so mu tutu mo yin me ndi ago kwa me do traffic light no yes police line no mo come man say na we mo fire me say obo fire sa na me jeans na me hwehwe jeans no etia obo ka sketch me ko na me catch o hwa me ka sa se mo esre na that sketch me say say school bi na wo say no na obo de kantan bi me say eti jeans ni say ya bedu ha me tena taxi bu by force ekwo katamanto mansi me jira wa afre jeans wura male bae na me toy me taxi mo na me sisa me ho wo bi tiri fa san na ntem mafie na nke be ho pa nke sana no me ye hwa me kran ka me ni problem but di obi be ka so yabadanfo bi wo ko sana obi be ka so na nya adam na mabo pressure bi na ama bibi sa ba de na NDC wo be ka chen se hwa ye kwa kotia ya to ba wi aka just 6 police station ye be to ba 6 police station yes sir ebi a the whole constituency 6 police stations among for ye bubo mutuo ne ye hu yi NDC for na bubo mutuo akotia ye ko etiwa so mu nyina mu hu yi ye bubo among for tuo ma friend say then the former minister of natural resources Dr. ni friend say Frimpong Boateng we fly obu free eho no mo de omba kwalebu ha be yi bullet ni free eno echi na omo de fire no o yes ana na NDC for the fire no ewo hospital ho nti ene na NDC for be ka kire yen say ya mo men suma wakwala so won kokodi ntutu asem wo supporter ani na won suma wo ba ani na won suma ba na no aye ko to aba wo friend say aya wa so wes wo gon enye fie na me wo omo gada boys na omo hwehwe boys no kutuba mo musika so omo godi nkwasasam no ade ne mente enye ye nyina ye bu ba se wo mo show me say ta mo show omo kutupa ne boys ni me no omo na ti de bia omo ye prepare me ani nua no guy na wo ni nan mu kura me boy me classmate was ye me nua sa me ne san ye me classmate kura me ne Samira ba o me ya wo vice president here wo ye ni classmate me ne ye men say nyina etra class ba ko isu ade sa ye move from afre ko enye ko enye kura de ne onye politician no we footballer me see wo bobo wo mono ni ko ba nnan ni japade no wa me see wo ye footballer wo bobo o pride no ba fie ene dis fo yusu ni enye wo kura nya na dwuma no ni dwuma no
but you say ko buy no on no pra e no ti fie o bisa say ndc for ni pose na ko no e dey o na no adamete no nka o radio station wo ka say ndc for omo chairman yi yeah otai frefre no check up no bu anu asene no kakra o kan mami e ba ne sa de o ma selling me enye eno moa say obi a wapra bia o tifia wonye dwuma o ma ne 50 Ghana e na so no bo ara me boa oji fane se won ono wo foso ampofo no asemu na mo hye ne boss mu de ni betu kwan akoye se ade ne ma mo hye ne bo committee a wo tena ase o so committee ne hye ne bo yeah the committee na wo tena ase e hye ayawa so west we go no won nsem no wo recommend say abrante no nka yemfa ni ntu kwan na yenkopɛ ne nan no enhwɛ aban we etem na woka besi ne abrante say oda fa atifie ade se mpeni fo me sa recommendation na by maintain sa resource we recommendation by recommendation no shabam and so besi no ndc 40 ho ye dai ewo omo na recommend mo come on omo sorry nka che aban say aban endura ukochi uka say me mete sa asemo ya ho say minua nka me sorry say aban wo me ma aban no minua no ya pra no say sorry Ramenti we. Recommendation committee ni. What can you affair na me so me ka me wan me ho shekakra. Na mapem me MPP penifo no omudu omani akọ so na ombehwe no. Because but wouldn't me ntine wi ase ma NDC. Me MPP bet me use me sade we. E na me menti say MPP ni kura MPP for kura use obi say wo kokoye. Say mo party ne mo nye. Menti bi da. NDC amenyoko no mo ye. Tete. Wan ne ye. Tete why na dey one year ye to about 2016 year to about ye nua ba ko ye ni ti say ya omo bo be say omo bo na proper ni omo pra no omo police omo bo no pasa omo ne bo ni sa omo ana eni so fo ya na bo no omo so na omo ko we so go o nya me omo so le ko we so go ye ko chesi omo na omo dwan omo ana ko we so go ya na omo dwan so okay sesi anu yemra eye honorable Samo Okudetu Ablakwa ne resignation abaso no ne resignation no ebeto oduano mu sen pa na mu no amanyeko no mu ne sen e papa mu me ubisa me ameka say ono ne strategy bi no use no so okan say the enti e want me ntina committee ni mu biem ne say nyama e koso mu ne etia ono ankasa ne principle wo buta so ebe na koso say on to say for ne Okuja to nim hwe onim de obeka kire the supporters go supporters ni pressure omo come so no ono pe bibi di asane ne ho Okuja to pense bi di asane ne ho antina so otena mu kakra na ede ma no on sa famra back you say amani binti one na say appointment committee no mu allowance bi amoje no kre on sa first calendar we say on fa ni na what three more yejuma ni bi I didn't know on sa fa masa ensi enu say enyema ejuma na ye ka say ye de share no say uwie a wo de usika wo ye no usika ni onye ejuma ni ensi nto on sa first calendar on sa fa mbra bi what you resign ni onya kokuduro ti me resign dia nya kokuduro first calendar yen share the wo sane ne ho osane no I didn't know who is osane no me say osane ne ho dia na osane ne ho afiri one omo court even loto paper cry omo ko show omo am follow to paper cry ko ka say adansi ya ye gina so nida meanwhile time anu wo be court no o ka kire the supporter say wo na wo wini eni ye born kro no eni do time say wo so court it's good so court ala me boa na wo court no ebi bia na MPP for court no omo appreciate no o sa bag if you so ami me say must go me say car ba ko na dey ko omo doso ye ka police station wa omo ni bebi e wo no mayi police station omo woni bebi e wo no mayi e ma ye kan ya go no police stations bi ani ye nkreti kran ka ho 270 what be that what be that enye ndisi for time what be that da be be that so 270 no ba mu but court no tina se no ehu se da bi sade we se the tension aba ne ye ka se ye be dane ade we ya emwa so musu ye mpenifo to mama wi ni
atransity so me say na na peacemaker the boss and the na pie be ka was no the court to kan ne me ne nya adwo na so galante se me medi nkunim na Ghana ba basa de ye nyina ho ala mebwa nkwesa no kan pepe ana na ni si fo no mo so mo court mo de loto people kra mo fa ko bi mo fa ko so do kiti se bi sha no Sen wo mo ka so ye makwan nanka isi mra mu de ansana yisi be ba no Aseidu nketi ya wudi kan ko ho no ye bisa se paper be na wudi na so e ka se ya bo kro no wo se paper na enkuta me ase no so na ye case onu wanye case or witness onu nye case witness for what case no na witness for what or witness for say ya bo kro no say ya bo kro no and don't know ya bo no kro no say petition no and no witness am okay witness ya say ya bo mo kro no ana meboa e dey na wudi na so ka se ya bo kro no for the say police station we near to aba and I say a honey ya bo me kro no and you say for paper na bra o dey nyina wa for the per the o ka no say ya bo wanya no je calculator bobo I don't so dem mo na ha fa bibia to nche hwo bo ani si for kra so mo so mo ko strong room ho no obi kra nse hu nse ma be ka kra poto so ono ko kra la ya maniti ti no so ko tena so ono ti for 3 hours what be that tena se no ti for what is your worker maybe the America yan fe so suma agent so on ko tena ho hwa de ma na ni pola ko tena ho no ti for 3 hours me your bo kro no a and then results now they be ready for now small ah ware uti adwuma yim see say be wo so adwuma okay na wa sore free ha akwatena baby a yesiesie makeup si wa kwatena ho na ma me o invite me ma betena ha sa me o mai na ma sore akwa o boss ba na obi sa and then na reka kire no se me nya ntremu bi ama no because that's right enti entire wa tienu anti na huni se eye honorable Samokudetu o tane no ho wo sane ne ho fi se de be ya wo kire wo se pere so a na nisifo na san ko support on so o endra kra wo hwe o ko mu na hu se no kra ni mu no kra wo fre mu obwa e be skala de ma no no mfa ni nyina mra enti wo mo a wo mo approve ministers no mo emajuma pepepe no mo ye no nani se no for ya ta no mpeso mo man trouble case aramwa ombe money case no mo mpeso me approve no NDC for tiechire no omo mpese e ba approve no nipa no so o ba committee na obetena ase no o ka kire am se me pede me ngi bi da o me ba ya appoint me am be ye finance minister pede me ngi bi da me ngi allowance mpoda travel allowance me ngi bi da even na ketua kura me de che Ghana ante sawo na wo mini nipa na nipa tiri abeka se ya unya na mane nko Yenshe womo communication director national communication director Sammy Gyemfi obekasa edefa wono sim wobi e wonim okujetu ablakwa nim se eba no nikredie ene se ni pesu se wono de ope atentene de obi e wonim ni bi edi adanse se wono do on to no asese pra on to ase for anything on to dignity for anything ade bia da wogina no enu nti no wono Sammy Gyemfi no ene Sammy ko mo gitum say what me resign because long overdue na anso de record obeka yekwan mu no obeka ya ebra honorable awakunsen ene honorable Dominic Nitu ene ebiem so honorable Kandapa they approve you omo eba abonche no Sammy Gyemfi kro ya ba abonche bekasa say NDC for no awomo ewo minority for mo vetting committee no me department yamo o me department yamo say o mo timi approve nipa bi say ya wo mo gina party na mo akasetia enti sa honom no na ba say honorable Sammy Okudetu ablakwa wetimi resign a wo ka say onu ayade wo akire say ampa ni sunie no ne papa mu no wono Sammy Gyemfi ni ka say wan di papa so o ka say wono Sammy Gyemfi no o say ade papa no o ma dia tu chese menti de wo kana si o Opa chese o resign ye no e na oye ni papa na se wono oye ni papa deda ala so Okudetu ablakwa na nkasa no o si Sammy Okudetu ablakwa no oye ni papa obi ni oni bi ni da ben wono Sammy Gyemfi no oba ni si mu da ben as o ni me say Sammy Gyemfi no o na tena kakra come on
Come on. Asema na muke. That's one. Every day na tamus o power. No kuja to no abla kwa no kuta tamus. No hu ata okuja to o hu akuja to no musubana. O hu ana. O kai say every day na tamus o power. So be kaya tamus o power na Ghana Blaster airball match bi. Ghana Blaster airball match bi. Emma light off by. Okay. Yeah, everybody. How the play back say your fire minister no. No kuda to ye. No sabi je vino wa he. Meanwhile president in Kasai. Ade chi no. Woni ne okuda to ne ni na guashi. Eso on kan no kre. One kan no kre. Anche Ghana for. Koso nko utimi pie e be ka say president say me fire energy minister. Asaba na okay. On tim na me bi say okuda to black Sammy Gyemfi no oni okuda to black kwada be. Na me no nim no. I say dia ni pasisa. So enkenisi okuda to black kwada si sabuni. Say on say me so open no credit a omukotena ase no. Kakra na e de ma no fo ho no asetena no. On san fan Ghana. Because ofuriata obetena ho no. Wo say he pe dia minji bida. Travel allowance minji bida akatua kura me de che Ghana nti ono nso famra to on fa ne dia wenya ne emra say oyini on be che so oyini papa on famra me che Ghana ene che so oyini papa aya de on ti minji kakra ni show botom na me kan chen say ne we resign amafo keka say NPP amanyoko no ene ana emu mpenifom say mo pese mo nti mo party ni nti no mu hunehuna endi se minority caucus no ka vertical committee mu hunehuna wana Aruna Idrisu ni hunehuna ta mo dignity ta ma na NDC war power NDC war power some ministers na ye veti omo ba Atamistam says the same ministers na also see who mistakes are no more alamwa the mama tam you the same ministers na that's also the same ministers no do better ya veti omo amanko me say there's no way a vetting committee and me manipa no the minister will be enfiri no so we then ya once president na appointing no obeko no nti asebe no because president no appointed according to your constitution se nipa no ni subanya ga president kura one appointing no debio but according to appointment committee and say mra bata appointment committee no one more ebe vet nipa no no metete na no na obo no ho maden na to mato se nipa no obetena ho no onyimumu no kre se ma mu bi sane nyina no otimi yi anu ye no ne yedi ma ne hu resource no so mu ye omokoto aba se wo mo man to aba nyina ntumu ontimi metra so omokoto aba no ne chi se nipa no ye ni papa de mo ka no abonte ne nya sa na nipa no ote endi sifo se we nyina omutimi sua se de ne ye ka na abonte no enya no ene na wo hawo se ya mpase de ka na abonte ne na eye dwuma wo ha nkata ma na bulu su ye na mo ka che Ghana fo se wo wi ni ene ye chimade ne de ama na Akufo Addo mo ba court na ka mo tro sa de abre court adena ebre a wo mo eto abawie ye to abayi speaker of parliament ewie ye na honorable Aruna Idrisu Babo ntibeka say NDP amanyoko no ana wo mo amanyofo no wo mo ase bi mo free abandon the minister no mo dosu ni ntino ana free omo former term on first term eza so no mo dosu so mo tina tete bi no ama wo mo betu so atese wo mo aye wo mo ahantan for instance wo mo ni so mo aban no wo so no mo sa dosu ti bibi eni a wo mo hi omo mo anti sa adre ya vetin be koso de fine ko fo no mu bi wo mo mechi wo mo pa atese edin bobo no mu krapo na akwetse de na neni ekire awakum semu ene nkofo ko bia na ohun so mo ya hanta for mo ka hwe mo ntie leti ni yesusu se enka sa de we o me kire se esu na te sa mpa nkofo ni hanta for mo ya hanta for no enka o me yi o me tinche na te se mpo no ya ye further investigation mo so leti se ko ba ne se sa nkofo ko ya o mo ka sa nsem we o ma tena let me approve ya leti se Sammy Gyemfi ka na sa kwani so wa ye boni ana e to so o mo department ni wi amo na che se still the same one sana na person me ma wo David na che me ko fi se
asama wo ka no the same answer na person me ma dabi me bisa wo enka ne se aye no krese mo party mu mpenifo wo mu hunahuna NDC for no and I say mo ka vetting committee minority caucus of the vetting committee mo hune no ma na so mo bribe man na me bisa wo na wo de ma sa enwaye no ana me se ko fa honorable Ahuna Idris ni nsem yo kan ye adisi abepie mu se vet ni nya ba so mo ma approve nti no mo so no mo nsem no me se sa tam no NDC elusu ye no na NDC mpenifo no pensem a mo be ka che mo supporters mo so aye mo de o enti no mo kika we yo mo kan nyina zero eja no na mo ka kire o mo supporters so aba no mo no mu wi ni e tene adende ma na guvado but o mo be kokoto no o ma fa sansem na anko enti so be biani o menu asem eye haka ade tomato vetting committee so menu asem eye hasa ade nti tomato vetting committee so NDC fo ana de omo di beba NDC fo ana de omo di beba we na mpese omo dane leaders e ma ye jo mu wi ana wo parliament nso yi nipa omo be vetting say we di omo so omo ni momo ho ara mo a ya select omo say mo na mo ngodi enkoye asimasi hwehwemu nti se maka ene me bisaw ene ni nansa when the pie be pa of minister of finance when the pie be pa na cho one of Kumasi ni yankole ala mo sa se mu nyina so de ba mu odi se mu nyina ba mu se finance minister we ye kromfo ene o ye den ene ko si sei afei why the pie o pacho o pie o pacho now to know what is finance minister wakasada won kasa ho that's right don't just say dey wo kan wa mo eni me che enen na ansana me tie no ati Monday no Monday na me tie no e wo stay mo sister station be no o pacho si em fan chana na ono no wa bonten no say dey ohu ni different oh na later owure mu no even NDC for crime penny for even NDC parliamentarians and tono for say dia wo yi onya na engosi aga wo kan wo say NDC parliamentarians and tono for say onya de wo ye no engosi aga enye no kre ono no force de court court no no akọhwe ase e no san baba ka opacho enti sa nipa na omo ka cho say jai no mo say dey bi odi e na ni ye we politician for them dey ni ye kan wa bonten no nyesa na bi anipa na ti o e political talk ye kan aru na jinsu e be gina ho mo kan mo mo ko show parliament na he you say the same nipa na no mo ti o no mo ti Mabwa said the same nipa ya na ebi abomo ya adam for form ya omo sa ana omo so na mo we link you o kai say mre bi bagi MPP for ekoye campaign man during the prime minister right honorable Aban Bab yeah okay the prime minister na hold oni eye John Domani Mahama ejinam debi chama satam no MP okay over into Haruna Idris MPP before now Koboano if you are majority leader now who say this before Koboano campaign during prime minister who is that ebebe no mo boano come and here call prime minister who Koboano campaign on the constituency okay cruise no minimum ho se nipa no onya ye na point say ye president grand fanema okay on fadema me honorable Patrick Abouama and the fato there is no way I'll bet me jina so akase Patrick Abouama ye obi a we corruption me de ono na ye fato because won na nim no pa oda na madawo sore na masore ntimi ono sa no ntimi jina enko jina bebi nkase dipe we nipa bone anase wo ye obi a during David o ye sure pass Ghana high politician be onye into corruption any dey enye me Patrick Abouama oni nenam de bia me say enye me Patrick Abouama me nim oni nenam de bia enam say enye me Patrick Abouama me nim no aso na bo enye no enye 40 me no kra na make sure no okay because nipa no odo wo ye nipa from so one but enye sa corruption side no ena obenya no yatem oh wo ye nipa
but she come me nipa o do me kamfo no you nipa o on so won mfu so a wo ye but enye sa corruption side cause won na tembia woda na mada osore na masore won na me monitor me nim no ntime de ono be ye onfato on the nsam de ba mu keke o be de ye onfato send de ye onfato ke nti e ba na sai e na wo ka chem say how akomsi o yi nipa bone nti say ye convert ya chinchi na atwa ye convert ne bad e ba na say na o de yemfa eno no ensi wakaka sesi ano say na abupo aba bedu even vetting at say minority kakusoso majority kakusoso na yesi ano ministers mampeni appoint omunya ya approve yo mo ayesi o mesho modjuma asi na nti no kwa enim no eba no bills aye be dane mu na de be ba parliament no me kasa won aduadu won nom de akoye emra ebre ye de o mu ba parliament so mo ye de kasa no kwa so no so mampeni de bill ba ene wo hwe ye wo ho so because wo mo so be dina pa wo me hwe se Ghana bibia be kodin de menti esi e wo mo approve parliament and ministers nti e ba ne bill la eno so yen hwe ni nsesa na be kwa na enye chenchina bia na be ko no hwe Sammy penia na dia bi bia ye de he I say e japa daily okay see e bisa finance minister ho answer ade na won tiase o pese unya wa won tiase no unya botre ni e kirekire mu a ubo hu de ekoso okay okotina parliament se obu bisa na o kirekire mu catch on say sadia de emma Ghana mboka Ghana mo sika no benya nti se abane de approve abiba se mo hwe na mo ni ho abobo na mo approve a so mo su ye dipa as a parliamentarians and na omo su tembia no ade bi e beba bia no ebo constituency bia o eboa nukure se approve bia ambulance ya omo approve ya kofa ba enye constituency bia no bia nyaaye nukure so bia nya bi nti ye de ade ba na se e yade a ebetimi asolve the whole Ghana mo bia nya bi on constituency a ade no mo ntimi approve o me approve and yade bia e be ko nipa ba ko nsem so o mo beka and the parliamentarians no mo go on sebi o mo nyi nipa bia o mo adwen o mo mo da mo sebi and the parliamentarians no mo mo da mo o mo adwen da ho pa o mo nyim de o mo ye nti me nko wo na wo tincha no me nko hwese wo yedede na ye bibi sa na ekoso tabi enye de wo adwen ye ono na ekoso ye ha sabi Gyemfi one day ye wu ya obeka ko gina constituency wa ko gina constituency me kan ko kretcho na o ko gina de na beba obewi ni so owini a obeba parliament abeto biara ye wo Ghana ha ni wu ya obeka ko gina obewi ni obeba parliament ene de yade a man show no so ogina so obewi ni no owini so a obeba na oba na e converting a se convert ni pa na e be hu okay malam fawi enkomo no ya twen akwachire pa na yedi secret kaka no na te se me pese ye hu se enti approval minority kakosufo de etai mampeni ministerial appointees nyano ne papemu nti esese nye how magana ni bia be how ama minority kwa be so mo anu ma approve nti die how na be sa de abdo enye MPs no MPs for away from omo na be how mom ese mo approve ya mo be fia mo be kan kire mu cruise mo ni ba na e wo fie no omo to aba ma akwanya ye fa so approve ade ni nie da bi ade we ye be ko approve but akwanya ye be fa so approve die omo ba ye ncheche mo omo kan nie nti ye be ko ne akwa approve mun cheche nipa NDC supporters na e wo fam no na sam fa na sam nko but wa be fie be ka cheche nipa ne say ade ni nye so kwa ye no wa ko approve ade je be me supporter ade na me ye dede mabem kra bebu okay NDC party so mabem bebu even MPP kra na yes me to wa mabem bebu da kan kra ni kire me twa me ntro NDC for be for no my o ma je system bia no o metu futuro egu mo supporters ni nim but o mo ko gira insider enye no ho adwum enye futuro no ho adwuma na mo ye
but that time so no omo to foot go enim dida o omo nim so hu ade biom to omo ko a omo ko e bi different sa no mo tie enti malam fari ye de nkomo na be we krakrakra no foot ben na be ma party supporters a omo de omo re share omo party ye het mu se kwan biara so se no omo pese omo hu nyama no sa no be because wo ya a free Supreme Court ruling no ebesi de court so si ano NDC for amanyuko no dodo na every a free party omo ma be mapu party no we say so omo ni say empenifo ni no omo ndi ni nti foto be na do be mo omo in some kakra me catch NDC supporters and say open party a so per party no ne nokre na mu se wo party mu na wo support party na mpenifo no nka nokre enye ho nko an ye ka se chichu utimi change koshe party sisi because NDC mpenifo enye ade a nokre de wo me ba be ka che mu da mu ka nokre no ntra mu mi say MPP enya o ka kire me eyenso o ka kire me nti se NDC nkwala a motifi another NDC supporters the NDC bring for kan kire kire me enya NDC kwa na esa motina mo fili wona mo bra MPP na ho de tembia na obenya good resource na wase kakra be de me ka kire mo Malam Farid akonya bia ba na kwam ase na wakoye communicate dey na say campaign na enwode ye o say se mo we na mama nyofo no mfintre mu dia ene na mo na muni emeche ne bia mu na mo metrem se wo pe o se wo pe di na wa wo so na edwude ni nia ye de bewie ya enesa se eye wo asem bi eka efa de yedi hu komo nia na se wo adwenche bia bomode ane fafa ye comment section ho na fa so me na ebiem so no follow ye in your Instagram, your Twitter platforms are too much _. Your Facebook platform so too much GH. Bomodina subscribers and then no first timer will share your videos na you want your baby at the mau niti bomodina subscribe. Midi adina na ama obusua. Na me aduma ibedi shabi makra obibia.